gatoya ku bijyanye n'ibiri ko biraba ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda, umupaka wa Kongo n'Uburundi aho bita Uvira mu za Cibitoki n'ahandi. Dukore umwihwezo dukurikije aho amakuru ageze amaze kabisa rwose kuba twambara amata. Birumvikana rero ni mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuba dukurikirana amakuru agiye atandukanye turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwayo. Angira ngo ku munsi w'ejo nibwo twakiraga drone itubwira yuko ikijyanye na CNDD-FDD ishobora kuza kugaragaramo by'umwihariko ibintu navuga yuko atari byiza. Tumaze iminsi twumva korogana hagati y'abitwa ba Reverien Ndikuriyo ndetse n'abagabo banda kugarika. Aba ni bamwe mu barwanashyaka bakomeye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi bintu tugiye kubyinjiramo, ariko turaza kwinjira dusuhuza abantu benshi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka kuko badukurikira bari mu makuru nagiye atandukanye, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Mulangala, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine by'umwihariko zigiye zitandukanye. Tubasanga Bubanza, Kirundo, Gitega, mu gisagara cya Bujumbura bariyo 5 kuri 5. Twasuje ariko kandi rwose nyamuneka tubaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV cyangwa se TV Duniani Kote muri rusange. Turaza gusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, Coup de Chapeau Kigali mu Rwanda, bari Kampala muri Uganda, bari mu gihugu cya Tanzania, bari Malawi, South Africa ndetse bari za Zimbabwe na za Zambia. Tubahaye ikaze ku mugabane w'Uburayi, tubahaye ikaze by'umwihariko kuko badukurikira bari mu ntara ya 6 diaspora, badukurikira bari muri Canada, mu Bubiligi, mu Bufaransa, barahari cyane. Tubahaye ikaze by'umwihariko tubikuye ku mutima. Muraza kunyemerera tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko tunaze gushinga agati ahantu bita Uvira. Ubu tuvugana Uvira yamaze kuba ibindi mu minsi ishize. M23 yari ahitwa za Gatogota ndetse na za Ruvunge. Iyi ni imisozi icunga mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira uri mu byago ubu tuvugana bikomeye cyane kuko ni umujyi by'umwihariko ufite aho uhurira n'igihugu cy'u Burundi. Ni umujyi uhererekana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Murabizi Red Tabara iri muri Sud Kivu, Red Tabara iri muri Sud Kivu. Iyi Red Tabara irwanya umurwa cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi. Mu gihe Uvira ibaye cut off M23 ikasigarana, murabizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kiraza gutangira guhura n'umutekano muke. Ngira ngo yenda ibi tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo, muraza kunyemera tubikomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzini muzingo kuko muraza kunyemera nko tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku witwa General Prime Niyongabo mu kanya gato gashize amaze gutegura icyitwa inama by'umwihariko y'aba general mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari inama igiye kuganira ku kijyanye n'umutekano muke cyangwa se ugomba kongerwa mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka mu gihe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Murabizi hamaze iminsi hamenwa ibikoresho by'Ababirigi, bikaba ari ibikoresho by'umwihariko birimo biraza uko bwije nuko bukeye, bikomeje no kugenda byifashishwa mu buryo navuga yuko ari ubwo kurwana bafatikanyije by'umwihariko nizi FDLR by'umwihariko bohereza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo murabizi yuko indege y'Abarundi yarasiwe ahitwa Lungu. Ese ibi bintu murabizi neza? Ubu tuvugana n'amakuru yemeza yuko za ndege zo mu bwoko bwa kamikazi zimo ziraza mu mujyi wa Uvira, ariko izi ndege nazo bikarangira zirashwe muri rusange. Ngira ngo byose ugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tugaruke muri CNDD-FDD. Iri ni ishyaka riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse riko butegetsi. Ubu tuvugana na n'ubu riracyahangana, riracyakozanya ku rwego hejuru. Bamwe bati turaza kuyoba, abandi bati ntituribuze kuyobora. Ibi nabyo turaza kuba tubiva imuzingo. Turaza kugaruka kubikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa General Neva ati ntibishoboka, twebwe nk'umurwi wa CNDD-FDD turaza gukomeza tuyobora igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu ari kugenda yigamba ndetse anagarukaho bishobora kuza gutuma abitwa banda kugarika, bishobora kuza gutuma abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyabanga mukuru wa CNDD, bishobora kuza gutuma abitwa ba Agathon Rwasa batavuga rumwe n'ubutegetsi, bishobora kuza gutuma abitwa ba General Bunyoni bari mu magereza bahaguruka bagatangira kwibaza kuri ibi bintu uyu mugabo akomeje kugenda atangaza nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi
rikomeje kugenda rifata icyitwa by'umwihariko ubutegetsi, cyangwa rikomeje kugenda rifata icyitwa ibibanza byinshi kugira ngo bongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Turazenda kubyinjiramo ngira ngo muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru agiye atandukanye. Hari n'amakuru yabaze kugenda amenyekana ku bijyanye by'umwihariko n'icwa ry'abasirikare by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bapfira mu ishyamba rya Kibira. Turaza kuba tubikomozaho, muraza kunyemera dusimukira ku bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitangazamakuru nk'Igihe, hari ibitangazamakuru rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko rwose ibintu bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. BBC Gahuza Muryango hari ibyo irimo iratangaza, nabyo turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange. Muraza kunyemera tugaruke ku ibyinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updating tubabwira uko situation ihagaze. Ariko nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa natindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twiruke cyane rero ibintu ngira ngo tubyinjiremo dukubite tubangura mw'abantu b'Imana mwe. Ariko uyu munsi muze kumbwira ukuntu amashusho muri kuyabona, nshimira kabisa bataramu bari ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo ngubwo ubundi kwa kundi bavuga bati hari igihe umuntu ageramo hagati akumva hari ikintu amaze gushyira mu nda. Nanjye numvishe yuko hari akantu maze kubahereza, ntangira kugenda gake. Yes, ni ukuvuga ngo rero hano nabohoze mbona ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda nabyo hari ibyo bitangaza. Ngira ngo tumaze iminsi tubona ikijyanye n'iyamamaza cyangwa se no gutangira kwamamaza abarwanashyaka mu gihugu cy'u Burundi. Nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ariko mwamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga wazo ku masezerano y'amahoro arambye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu mwabibonye neza? Ibyo bintu mwabibonye neza nyamuneka. Ni ukuvuga rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gushyira pressure ku gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikaba byakomeza kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ngira ngo tunirukanse cyane, reka duhita twikomereza kuko nabona ibitangazamakuru byandikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu kidasanzwe byanditse, uretse imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda ivugwaho. Ubu tuvugana abantu bari ahantu bita Masisi ku zone, abantu bari ahantu bita hano za Myanja kwa ba General Kagiri, abantu bari ahantu bita hano za teritwari ya Rubero. Aba ni bamwe mu bantu by'umwihariko bakomeje kugenda bumva imiripuko ku rwego rwo hejuru, bumva ibyitwa bya Nyamugigima, bumva icyitwa rwose amasasu menshi. Ariko n'umundi ibintu bimwe M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ize kuba bishyira ku murongo. Ariko ibi ntago ari nabyo byatuzanye, ahubwo reka tubanze gato twinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyacyo kugeza amaginga bikomeje kuba gateranzamba kanyura wa nzamba. Ariko duhere hano za Gitega. Ni Gitega irimo abayobozi benshi, ariko kuba aba bayobozi bari muri Gitega ni bamwe mu bayobozi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Neva yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027, dore yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi aribwo ateganijwe. Ibi rero birimo biraba ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma rwose nyamuneka abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaguruka bakarwanya ubutegetsi bwo bwitwa General Neva. Kuko yenda tugaruka gato nko ku uyu mugabo bita ni Reverien Ndikuriyo, uyu abarizwa muri CNDD FDD ariko navuga rumwe n'ubutegetsi. Tugaruke kuri uyu mugabo bita Ndakugarika, tugaruke kuri aba Agathon Rwasa,
aba ni bamwe mu bagabo batari indani muri CNDD ariko nanone batabona avuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bahora banakora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi wagaruka ariko ukagaruka havuyeho ubutegetsi buriho hagiyeho ubundi butegetsi bugendera mu nzira ya demokarasi kuko nimba twibukirana neza muziki wa Red Tabara ibarizwa mu mashyamba by'umwihariko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi itangaza ko ikijyanye n'umutekano muke hano mu gihugu cy'u Burundi cyamaze kuba ibintu by'umwihariko bikomeye cyane cyangwa se bitari byiza. No kuvuga ngo rero ibyo byose twabikusanya twashyira mu gatebo tukabona ari bintu bishobora guteza akaga gakomeye. Ikindi kandi nanone uyu bunyoni uri muri gereza, uyu bunyoni uri muri gereza amaze igihe kitari gito by'umwihariko ari muri gereza aho arimo aragenda rwose akurikiranwaho ibyaha byinshi. Ni umugabo bashinza kugerageza gutera kudeta igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 muribuka kudeta yageragezwe. Iyi kudeta ikageragezwa bavuga yuko bafashe radio ndetse na televiziyo ariko nyamuneka iyi kudeta bikaza kurangira yanze. Uyu bunyoni ibi ni bimwe mu bintu ashinzwa ndetse n'indi kudeta by'umwihariko imaze nk'imyaka 2 nimba nibeshye nayo igeragezwa hano mu gihugu cy'u Burundi itarigeza ica mu mucyo nayo bagenda bashinza uwitwa uyu mugabo ngo ni General Guillaume Bunyoni bavuga yuko rwose nyamuneka ibi byose abyisha inyuma. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu biriho biratuma uyu mugabo agumishwa muri gereza paka aho General Neva yongeye kuyoborera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe uyu mugabo yaba avuye muri gereza bivuga yuko bigendanye n'imbaraga afite muziko yigeze kuyoboraho Police Nationale y'igihugu cy'u Burundi abigendanye n'ubushobozi afite n'uburyo abaturage bamwubaha avuga ari kijyana mu baturage ngo birashoboka ko ashobora kugenda ku byo abaturage bashaka akagira ibyo basaba noneho akagira n'imbaraga zo kuba yakora ibishoboka byose by'umwihariko agahangana na General Neva mu matora ateganyijwe. Kandi mu gihe umugabo yahangana n'uwitwa General Neva biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi by'umwihariko ahita bwigarurira. Biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi ahita bwigarura muri rusange cyangwa ku buhanga bw'ibyuma yenda bakoresheje uburyo bw'ibimenyetso baze kugerageza kutubwira ku minota kuko hari iminota tutarenze buri yegeze nko muri 15 gutyo mwaba nk'Imana mwe dusa nkaho tugeze gute dusoze. Ariko reka twikomereze by'umwihariko tugere twapudetinga abantu by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubabwira uko twaswa ihagaze tugaruka ku kijyanye n'imyiteguro cyangwa se imyitozo hano mu ishyamba ry'ikibira ikomeje kugenda itangwa. Tumaze igihe tubabwira FDLR tubabwira Mbonakure tubabwira abanyamurenge batwarwa mu gisirikare ku gato tubabwira ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe kugira ngo banabona abasirikare boherezwa muri RDC. Ibi byose hano mu gihugu cy'u Burundi birakorwa ariko nanone bikaba bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo rero imyitozo imaze iminsi inaba nayo yatumye ku munsi w'ejo habaho deployment kuko nimba twakurikiranye neza hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 ababoherezwe ahitwa Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba namwe mu bashobora kuza kwifashishwa mu gihe habayeho igitero kizasarambwe by'umwihariko mu gukuramo uyu mujyi wa Uvira. Murabizi yuko rwose imbunda zose z'abarundi bamaze kuzitereka muri uyu mujyi kugira ngo M23 idakontrola uyu mujyi. Baravuga bati mu gihe abitwa ba Kiropapa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga bati mu gihe abitwa bazoba narifa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga mu gihe abitwa bakoloneli Munyakazi baba bari muri uyu mujyi. Uko byagenda kose natwe bashobora kutwihimuraho kuko ibyo twabakoreye guhera muri teritwari ya Masisi mu misozi ya Zabwiza barabizi, ibyo twabakoreye mu bice bya hano muri za Nyagongo barabizi, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rubero, muri teritwari ya Warikare, byose baravuga bati n'ubundi mu gihe baba bafite umujyi wa Uvira bashobora kujya gutya bakaba bahita babitwishyura noneho bakadukubita natwe icyitwa surprise ugasanga ibyitwa bya Nyamugigima ya milipuko y'amasasu itangiye kugenda igera no mu gihugu cy'u Burundi ugasanga abaturage barahunga. Akaba ayo mpamvu rero ikomeye yamaze gutuma nyamuneka uyu mujyi wa Uvira inyungu za mwamba zose z'i Burundi bazimanwamo ndetse amanama aterana mu gihugu cy'u Burundi abarimo ba General Prime Niyongabo bagakora buri kimwe cyose kugira ngo ibi bintu baze kubigendamo neza. Mu kanya gato nabone gashize munyemerere
mbabwire inkuru imaze guturuka ku muhanda Gisenyi Bakti ni hano muri teritwari ya Nyiragongo. Ngira ngo ni inkuru nagerageje guhabwa n'umutalamu ubarizwa hano rwose mu misozi y'amabere y'inkumi. Rwose ageze gutya yikoza mu ibaba rya wino, byari ku isaha y'isa 3:20 igera kuri 20. Arambwira ati mutalamu Bwana Moses ati nazakatanya maze aba FDLR zajyaga zigira gutya zigakora ikijyanye n'ubusahuzi, cyafite inyemeri y'ibishyimbo bakamubwira ati turatugabane, afite ibitoki bakamubwira ati dukureho amabere angahe, uwanyu afite ibijumba bakatubwira ati dusigiye umutanduko. Izo ngizo rwose ngo uwitwa Ekotango ndetse na Twayisiwe Jimmy Bolingo bakoresheje ba basore babo bakunda gutega ambushi zidasanzwe, ngo bagize gutya rwose ngo barangije barazikubita nka duyi, barangije bamwigizayo, abenshi bahasiga ubuzima. Bishatse kuvuga ngo rero umuhanda Goma Rucuru hano ku mabere y'inkumi ahazanga Iseki Bati aha muri teritwari ya Nyiragongo ndetse no muri hano mashyamba hose ikitwa FDL bakomeje kugenda bazimaramo muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bigenda neza. Jyaho ku ruhande rw'ibyuma murabona ko biteje ibibazo ku mipaka y'ibihugu bibanyi, haba guhereye muri Sudani y'Epfo ukaja muri Uganda, ukaja mu Rwanda, ukaja no muri Tanzania no mu Burundi. Murabona yuko uburengerazuba bwa Kongo bumaze guhungabana, hanini byatumye ibyo bihugu bidashobora kugira amahoro. Impunzi nyinshi, imigwi y'abicanyi iba ijagajagaraye muri ibyo bihugu, kandi ugaca usanga irakora ibikorwa byo guhohotera abaturage. Hanyuma rero nagomba twavuze byinshi ku bijyanye na politike zikorwa z'ibihugu. Turavuga iyo igihugu kidafite politike nziza, abakiyobora batababaye abanyagihugu, badashobora kwetablisa ibyo bita ordre kuri teritware y'ibyo bihugu, baketablisa ordre sécuritaire ahantu hose, canke ibyo twakwita badashoboye kwetablisa l'autorité de l'État. Ugaca usanga rero hari ibice bimwe by'ibihugu, amashamba canke uburere vyigaruriwe n'imigwi y'abicanyi canke iyindi migwi ikora ibikorwa bibi, canke iyindi migwi ishobora guhungabanya ibindi bihugu, nka ziriya duhereye muri Noro za EDF zikunda guhungabanya umutekano muri Uganda, za FDLR zihungabanya umutekano mu Rwanda. Ndetse burya ikibazo ca FDLR nico shingiro y'amatate amaze imyaka irenga 30 hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo, ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushiraho ubutegetsi bushobora kwetablisa l'autorité de l'État partout, kigashobora kwetablisa l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Ico nagomba kuvuga rero niki, nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakogwa ubu. Biriko birakogwa ubu, hari intambara ziriko ziraba. Intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye ntagaruka, nugira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, nta ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse
ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nivyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo gihari, mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera kabituze nk'uko mu bindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nico kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba, izo ntambara zihuza coalition iri inyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenaires n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga, ari bya bihugu bya SADC byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye ariko ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga. Ku ruhande rwa AFC/M23 u Rwanda rushigwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu nabyo, ko burya abantu bose muri politiki bagira abagenzi bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri, twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemo abamercenaires b'Abakolombiya n'abandi. Rero burya mu intambara ihari dushobora kumenya abashigikiye uruhande bose n'abashigikiye uruhande bose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC/M23 itashishikaye yigarurira ibice nubwo habandanije habe gusotorana. Rero mbega hari ibyizigiro, hari icizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington? Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe, kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwara aravoma. Etats-Unis ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere, gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu by'abarongoye ordre mondiale ihari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko Etats-Unis ariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga, ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa kurusha uko ikindi gihugu cyari cyo cyose cyovuga. Ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington, kuko Washington Perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakaba boshobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine, cyangwa amatata ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu? Dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko ibihinduka ku bijanye na ordre mondiale, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi aribyo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo, maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumigwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu. Kandi amahoro n'umutekano bigarutse,
ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icyizere kininiya ibiganiro bya Washington, kuko ibiganiro bya Washington burya nibyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye, ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane cyangwa Amerika, ariko Doha nabo nyine baba barimo. Iyo leta ya Congo na AFC baganira i Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa, na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi biba bifisemo abarimo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika, kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika yinjiye mu buryo bw'ubucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano na cyane cyane ashingiye ku byo ubucuruzi. Ariko urucuruza rwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'Uburayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo bashobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigombye. Nicyo gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka nacyo, kuko aricyo kirashyira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri icyo gihugu, cyane cyane igihugu cya Congo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Ntabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel, ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nicyo gituma rero mubona ibihugu by'Uburayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, kubera birimo ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro. Senariyo igira kabiri, mu gihe ibiganiro bitokunda, noneho akaba inzira yo gufata umuheto. Icyo gihe u Rwanda rwobangaje, AFC yobangaje, Uganda yobangaje, n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi, byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité kuri East Congo. Ivyo navyo harimo riske nini ya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opposition ikomeye ihambaye y'abakatumbi, y'abafayuru, y'abakabira n'abandi benshi, imigwi ikomakomeye, imigwi za Katolika, amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi. Nicyo gituma ubona bamuhatira ibiganiro bihuza abakongomani bose. Nicyo gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata aya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo ayabyaze umusaruro, akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari yavuga ikinyarwanda, avuga igiswahili, bishobora kumuberamo umuzi w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo, na cyane cyane nababwiye ko ubu politike z'ibyo bihugu byari biyoboye ordre mondiale biriko birahinduka, batakigomba gukora n'abaperezida bari feke, abaperezida b'abanyantege nke, abaperezida badafite intwaro nziza, kuko nabo investissement zabo zija muri riske. Kuko iyo ugiye ko investissement atari umutekano, ahantu abategetsi bamunzwe na ruswa, ahantu hari ubwicanyi bw'uburyo bwose, urumva ivyo nibirasira ivyo twakwita la sécurité des affaires. Nicyo gituma ubona nubwo Kongo yari ngiye nk'isa n'iganira
na Amerika gusa noneho ngo baganire bagire imbaraga no z'uruka na AFC Ventura ndetse no kurwanya u Rwanda. Urabona ko Amerika itabyemeye kuko babona ko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijyanye no gukingira la sécurité des investissements muri East Congo, muri Congo no mu karere, kuko murazi yuko n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite ikirere, rusanzwe rufite ikiraka kazi gikorwa cyo gukingira les investissements z'Uburayi z'Ubufaransa muri Mozambique, kandi bakabona yuko bakoze neza ibikorwa babishyizeho byo kurwanya abateroriste, n'ubu bagikomeje bakabona yuko nicyo gituma babahaye imfashanyo yo kubandanya ibyo bikorwa. Ariko buriya ntimukagire ngo ahanini n'umutekano w'abaturage witaweho, ahanini c'est la sécurité des investissements y'ibyo bihugu bikomeye. Ariko niyo bishitse nicyo kikiyongera yuko n'abanyagihugu nabo bakingirwa bakabona amahoro. Ibyo nabyo ni idarapo nziza ku gihugu cy'u Rwanda, ni igikorwa cyiza mu makuru. Nicyo gituma rero Amerika itari kwemera diri hagati yayo na Congo gusa, ikirengagiza u Rwanda, kuko u Rwanda rufite ibintu byinshi Amerika ibona byofasha pour garantir les investissements zabo muri mu karere k'ibiyaga bigari muri East Africa. Nicyo gituma ngaho twogira kudosha pour u Rwanda, politike yayo internationale, politike yayo mu bijyanye n'iby'umutekano, politike yayo mu bijyanye no gutunganya neza igihugu. Ibyo twoba kudosha kuko igituma bizigwa n'ibyo bihugu by'Uburayi, bya Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye by'Uburusiya n'Ubushinwa, ugasanga barahurira yuko u Rwanda rufite uruhare